Karong buntaga sa spotlight mga kapuso atong ilahon kining usa ka Sugbuanon nga professional magician nganong nakainteresado man siya ni mga kapuso ug giunsa niya pagkat-on sa magic. Karong bag-usab milampo siya sa Cebu Heritage Hotel Magic Competition mga kapuso. Kaduha ka higayon na siya nga nag-grand champion niini atong ilahon karong buntaga si Jann Ace. Good morning Sir Jann, welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka sir? Good morning, Sir Nico, and okay ra sir, kumbati lang yapon sa pandemic life. Salamat sir, tinuod mo gina kumbati gihapon ta. Congratulations there Sir Jann. Two Thank you, times sir. na Thank kang you. himong kampiyon sa mga magicians diri sa Sugbo sa Leon Kilat. Birthday di kuno ni Leon First pa, Kilat sir. sir no nga magic competition. sir. Unsa may katuyuan niini? Ang katuyuan sa hotel nga maong higayon sa maong magic competition sir is to give tribute sa 148th birthday ni Leon Kilat because he is a magician before. So magato siya sa mga circo sa una, then na-known siya dito nga magician gid siya. So actually he is from Negros but kumbati siya sa mga Kastila diri sa Cebu. So pindot kay paminahon sir. Leon Kilat o si Pantaleon Villegas. Batalyon Villegas. Di ba Sir Jann? This is your second time to join the competition Jann. Unsa may nakapaagni nimo Yes, sir, nga mo appeal again this year? Personally, ganahan ko mo enter og mga magic competition to challenge myself and to prove nga kaya na ako makikompete sa magicians. But actually ako ang toyo this time nga competition is to give tribute lang. So wala jud ko nag-mind nga dapat ko makadaog or kuan. Ako lang gid this ganahan ko nga mohatag og tribute gilit. Let's talk about your profession Jann. Kano sa ka nagsugod ini o kinsa sab naka-impluwensya nimo? Nag-start kog magic, kog practice kog magic when 2009. Then gi-influence ko sa actually dili magician. Actually nakakita og magician nag-perform sa muang silingan nga birthday party dito na place ko. Then nakahilig kog magic, then ako mamagis palitan ko niya 12-in-1 nga series ni David Blade. So mo to akong gisikita na og balik. That's why mo ra ang idol si David Blade sa card magic. Wala gitong gisgutan rong buntaga. Jann, pwede ba mga mig sample nimo karong buntaga aron Sure. malingaw ug mahingang So ha atong mag-perform mga na ko. viewers. Sige sir. So for the magic, magamit ko og a blank case. Makita ra ba sir? Yes. So natay blank case, i-set aside sa ko na for the meantime. Na ko deck of cards here. Kita na mo sir? Yes sir. Yes. Now, kani nga deck of cards is dili na siya ordinary because this is an imaginary deck of cards. Okay? But dili tanang cards is imaginary. Naari usa ka card nga blank. So wala siya isuwat sa face sa card. Okay? Then very important mag-name kag card taon-taon. Okay? So from the deck of cards natay 4 suits. We have clubs, hearts, spades, and diamonds. Familiar ba kag cards, sir? Yes sir. Yes, very good. Okay, so I want you to name any of the suits. We have clubs, hearts, spades, and diamonds. Take note nga kung sa imong i-pick is mo na itong gamiton. Alright. So anytime ra kumungan, Okay, sir. like right now dayon Yes, sir. kumun. Yes, right now. Okay. Diamond. Diamonds, are you sure? Yes sir. Sure. Yes, sir. Okay. So, sa diamonds, natay value which is ace through kings. We have ace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, and king. I want you to name any one of those. Kung unsa imong mapili, mo na itong gamitan. 7 7 of diamonds. Actually, pangita na ka 7 of diamonds. Wait. This one. Actually, your card, 7 of diamonds is blank. Blank. Whoa. And this is the only blank. Na, parang mutuo ka sir nga mo the only blank card is napakadres akong kilid. So, ako ipa-check ni mo ang card. All the cards has a face. Kompleto. And kung saan mo pangita sir, wala diri ang 7 diamonds. Okay? Now, di ba ningon ko sir ganiha nga, this is an imaginary card. Imaginary. Yes, because if you imagine the 7 of diamonds, the number 7, this corner right here and this corner right here. If imagine na yung number 7 niya, and then 7 kabuok diamonds, di ba? Now, Correct. if gamiton mo yung imagination,
and that imagination will do the magic, and it becomes the seven of diamonds. Thank you. Sir Jann, Yes, sir. how do you feel kung say bation nimo kung kanang ingon ani mag-show ka in front of your kani mga bata, mga idaran, mga hamtong na unsay imong bation sir kung ingon ani mahingang hagid sila, ma-amaze kayo sila sa imong talento, sa imong magic nga ipakita nila. So of course, sir, at first is nagapoy ko pa kasi pila na ka years mag-perform. Dito siguro na mawagtang, pero at the same time ma-enjoy gina kog maayo. So especially kung malingaw na sila, mga tawa na sila, and that's very kuan guys ako ang heart. Indot kay para nako. All right. Lastly, Jann, mensahe nimo sa atong mga viewers this morning, unya palakipin na lang pod sa imong unsa man asa kanila makita nga mga social media platforms o sa unsang pamaagi kanila ma-contact dyan sa mga interesado. Yes, I'm Jann Ace, and you can search me on my Facebook account or Facebook page, Jann Ace Cebu Magician. And thank you so much sa mga support sa mga magicians, and not just only magicians but all the local talents in Cebu. And hopefully nga padayon nga po ninyong suporta sa mga local talents. Kanang giingon pa nila dyan nga taliwa sa mga problema nga giatubang nato karong panahon na we all need a bit of sir. magic, di ba, We sir? need magic. Mhm. We need magic to stay happy. That's true. Thank you so much for joining us Thank this you, sir. morning, mga kapuso. Sugbuanong award-winning nga magician si Jann Ace. Thank you so much, Jann. Thank you so much, sir.